Suku tenta sidaren si berjudul Simpersah. Senderang madeng bacakan kami, ulang lupa kita, asa si bagikan, asa makin bue kala ama metosa. Dekat mula dadeng pernah si subscribe, asa makin bue kaduan penonton nak janah mereka mak komentar ibas YouTube tenda. Kepada penonton yang di luar atau yang tidak mengerti bahasa Pak, jangan ragu, kita akan membuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Si bacakan mau suku tenten, judulnya Simpersah. Isada kuta lot mau sada simbalu engket duka nada holi merumur 7 tahun deng. Duka nen mergerar Simpersah. Asa ibaing Simpersah gelarna kumerna mulai tubuh anaen persah ngo. Kalon ngo kengguluhun kalaen. Gelar kuta bekas kalaen tading imo si cike-cike. Pelin gadong tinutung sambing ngo panganan kalaen. Ipe pelin si patang ngo kesak. Isada tiki lot moroh sada kalak si beak. Janai kusoi ia mau mendahi perkutai. Isi ngo boy ki imbah ia sada anak prana lako mahanambana. Ibu tuduh kala imo simpersandai. Roh mo tokendai ikusoi mo inang simpersahi. Janah iweken inang simpersahi ngo. Ibu berkat ia mo duka ne ikotasi deket toke. Janah ibreken mo togo duka nen. Di tengah dalan imo gadong tinutung. Soh kesah simpersandai engket tokei mi bekasna ibreken tokendai mo simpersandai mendahi kalak sada token belgah kalak Cina biak kalon. Jangan berbinaga ngo ulan kalak Cinen. Si Cinen pe ngombalu belenduka nanai ngo dengan nai sapo engket pengurupina. Duka nen da berungo. Janah seumur mo engket simpersandai. Nai ipersekolakan mo si persandai isi ji. Janah higanci ngo gelarna menjadi si senang. Bagimo golok 20 tahun anak perana ngonggo sim senang dai. Pandai kalon ngo ia berbinaga. Ngo moso hia mi luar negeri lako menokei. Si cinandai ngo mosoh tua-tuana, gabe si senang mo ketoken na. Isada tiki roh mo si senang mendokken misi cinen. Merunjuk ma aku katengku, nina mo. Nai merpikir mo. Bapak angkat nen. Mula aku perunjuk ke niami berusi diwan isi nolang nahan kiturus kunu sangken katena. Jana tahu dan nengo nahan giut iar ba aku. Memkiri gabe breken mo bruna mendai si senang dai. Jadi mo si senang gabe kelana. Makin biakna ngo kalaen ngo kesasaut si senang dai jadi kelana. Tapi oda ngo pernah kadi ikirim si senang dai mendai inangna. Tahala melana manang oda manang ala jukatna oda ni betoh. Oda mango ia mersuku ten mida beruna. Nai isada tiki mate mo si matua si senang dai. Pelin kala isi dua nai ngo. Jana tambah ngo kini biak kalaen. Gomo terkenal kalon ia kenambui hartana. Inang si senang dai gomo tua-tua kalon. Jana toko ngo tedoh na ia mendai duka na. Nai ngo ia mendahi duka nai katena. Oh dia betul halamat na. Janah udah mangholot giam keresna laos misi. Kumernai dah perkutai pana inang sesenang dai dak tangis sambing. Kumerna teduh na. Ibu pulung perkutai mo kepeng asalot ongkos inang sesenang dai mikuta bekas sesenang tading. Nai laos mo inang sesenang dai mendai duka na. Pelin sada ngo oles imbah. Janah imbah mango luahna gadong tinutung. So kesaya hikusoi ia mau mendahi jelman terem nina mo.
Idi kengo sapo si persadake nai roh perkutai ia loi. Ku mergerar sim persah dan ngolot ikuten. Tapi uku mergerar si senang lot ngoisen. Nahi laos mo tuen misa posi senang dai. Tu kimo jangan lot musada de berubah agak kalon ki buka pintu mengaloi. Isi ngonaing jupan dene nange nina da bruen ngobana. Rohmo inang-inangen tuen ya kumaku roh is ciki-ciki naingo talot ngoi betoh ke di ke sapo dukaku semergerar sim persah. Roh da berundai ni namo pe mamo lebih sekejap kuku sokidah bapa dukaku talot ibetoh iya. Mi bagas mo da berui kusoi mo bapa duka nandai. Lot roh ijolos tua-tua mengkusoi duka na sim persah ni na gelarna. Janah ciki-ciki nai ni na kutana. Iya nggo ubanan janah meroha ngo abitna. Idah iya mo ikanting gadong tinutung. Mela mo yakap si senangen mendahi sini bagas nai. Gabe persuada ngo inang nen. Oda ngolot ikutain si mergerar sim persah nina mo mendahi inang na. Nai laos mo inang nandai menulu sinola. Melehe ngo yakap iya. Pangania mo gadong tinutung nandai. Nggo ramben-rambenan pengidah inang si senangen. Odang ne sadike pengidah na kena tuan dai. Nggo kepe merdalan ya di tengah-tengah pasar. Tapi odang ngoi betoh iya. Tersenggol motor mo iya. Imbah polisi mo iya mertambar. Tapi odang ngoi tertambaran. Gabi mati mo iya. Imbah polisiin mo inang simpersandai mula mis cike-cike. Ikuburkan mo si itanem mo inang simpersahen itruh buluh. Nai ibagi si senangen mo kabar tua-tua si roh mi si sapo nai ibagahkan mo mendahi si senang. Inang-inang si roh mi sapon tabari nggo mo mati kena senggol motor. Jana mula ngoi tarohkan mis cike-cike. Nina da brunei mo bana. Roh si senang mengaloi man kademi. Odang tandai iya. Nai sadetiki laos mo si senangen menokor barang-barang nami luar negeri. Mula kesa kena galumbang kapal nai. Jana tungkap ngo karina barang nai mi laut. Ya kum si senang tongo ada kaden. Tapi kapali engket barang nai. Gawi batu ngo. Ibaing mo gelar ni batui. So bagian dari pulau Mersala. Mulai sinai kadi bahan si senangen darogi sambing nggo mo keri hartana karina belin sapo nai ngo kesatading nai kusoi mo si pande-pande kasin dia bagi nola nasib mengket perjekin kalaen nai roh si pande-pande nai ni namo oda pana pernah pesangap ke pertuan dene nai trenget mo si senang minang nasi nggo mate. Gabe jujur nola mo iya mida brunai di yakui iya mo tua-tua si roh misapona butikan nai ingo inangna roh mo da bruna nina mo mulai iya ngo kepe inangmu kasakin ngo oda ibakan ko NP eta mo kita laos mis cike-cike sipet ipetuduh perkutai di mo kuburan bekas inang nai nggo mo kepe buluh dates kuburan ni bersembah mo si senang mi kuburan inang ni lako mi do ampun janah itabahi kalai mo buluhi nai roh mo udan gatagu deket angin sapa sipu tangis ngo si senang deket da Brunei itu kita bahi buluhi kumerna angin sapa sipu gabe deket mo buluh sini tabah kalai merkabangan janah siso pengedepan kalai si dua gabe kena tusuk buluh singkabangi mo kalai janah mati mo kalai tupung ibabu kuburan inang nai imo soh suku-suku tenen asa kena ngo si pesangap pertuanta tung kataranola perupa ba kini pokosna pertuai di ngo Tuhan si teridah tikan keludeng kita liasate juah-juah